Please. Galing kumanta, no? Easy. Full. Oh, come on. Excuse me, Belle. Yan. Wow! My baby sharks! Adult sharks! Siyempre, happy na naman si Isabel. Goldfish! Replace naman. Wow! Nuubo na tayo. Mamaya, dito pagpalabas na dito na, sigurado to kay Isabel, laro na naman. At yan, pagpaluwas na yan. Ma. Grabe. Tingnan mo, ma. Ah? Una ba? Badus ka to. Ayaw nga. Ikalawa na ni Isabel, pero wala pa siya sa labas. May... Siguro may salming naman yan, parang may salamin. Ganyan talaga yan. Ang dami naman. Saan nila? Ito sa baba. Kakul talaga. Salmi sa Erarong. Ano pa din? Ano sabi ni Isabel? Belle, are you gonna catch it? Ah? I will put you inside. May fishing rod tayo sa house. How is that? Oh, big fish. Wow! Wow! How's that for our makukara? How's that for our smart? Smart. Wow, what's that? Big fish. Kaya nagtuturo. Turo yan. Oh, yan ah. Oh, Belle. Wow! Isabel, what's that? They are tired. Ay, They are tired. Wala na sila. Oh, yan oh. Natutulog. Oh, Dapat pa ba yan? natutulog. Lapad. Arog pa lang kayo sila Sabi ni maglangoy. Isabel, they are tired. They are tired. Ha? Sinabi ko naman. Octopus, ang laki ng octopus. Grabe. Ben, look. Oh. Ha? Ano yan? What's that? Octopus? Hindi ito, sisigma. Yalap. Oh? Big octopus no? Ang laki no? Wow, hi fish! Hi! Lolo! Oh yun, Lolo's here! O ito pa, octopus ito. Nakadutukot. Kadakula no? Ay, yun. Kadakula. What? Ano yan? Mga iniistaran ka mga fish. Yan. Hi. May ate. What are you doing? She's asking. Oh, what did you ask? She said, what are you doing? Ha? Wow. Ayun. Ibig sabihin, lamig sobra dyan. Oh? Sea urchin. Isabel, look at the shark. Isabel. Bibi, oh, shark oh.
Iya. Igo na ako. Ano daw yan? Let's go to the Laki ng police boat. Ah, police boat? Let's go. Tuwang-tuwa. Laki na aquarium. Rainbow Reef. Wow. Maybe no. I just went right here. No. Follow mama. Look at that. Look at the fish. Pero parehos kami katayin ni Cesar. Isabel, can you stand here? Isabel. Isabel, please picture now. Belle, come here. Let's take a picture. Look at the fish. Look, mama fish. There's a little mama fish. Yeah, pwede na po dito sa likod. Pwede na po Wow. Dangerous Lagoon. Where's the shark? Where's the shark? Let's wait for the shark. Shark is coming. Huh? Nasa yung shark? Lang doon mo na siya. Nag-ikot. Mas maging ay. Are you excited? Ito ba yun? Lulukan. Oh, papa. Ay, baby. Ay, turtle! Belle, sleeping oh. Oh, very tired. Iba pa pa. Mama. Ano? Ano yan? Oh, tortoise. She's tired. Kaputi si Isabel. Gusto niya mahiling. Oh, wait. Oh, sige na. Oh, it's okay. Enough na. Sleeping. Relax lang eh. Oh, wait, si Shark. Nasaan daw si Shark kaya? Where is Shark? Isabel. Di ba kinakakan ka mga shark ang mga sarili sila? Di ba pag kinakakan ka mga shark ang sarili sila? Sabi ito. Huh? Oh, here! Isabel! Here! Isabel! Shark! Yan na. Oh, yan na. Oh. Yan na. Naka-smile eh. Oh, yun o. Oh. Smiling. Smiling, Isabel. Yeah. Yeah, is gonna pop. Yes. Come on, let's go. Sabi niya, you can iba with me. Bye, Stingray! Bye! See you again! Hi! Si Isabel dapat. Hi! Nakulawan ano? Ang laki, grabe. Ang lalaki. Garuda mulat. Nag-iikot-ikot si Mama. Kaya nga ni Papa, Gulayat to. Kaya nga ni Gulayat grouper. Oh, Uy, ano na lang, gulay? Gulayat grouper. Yun oh. Parang ulang kaya. Hi. You're inside the submarine? No, we need to get that's our boat.
The shark will eat the submarine? Oh no! No! Oh no! Oh no! You need to hurry! Oh no! Go, go, go. Polka dots na stingray. He's smiling. Hi! Oh, say hi. Papa, masarap yung yogurt na nito. Salam. Uy, Bibiu! Very big! Giant! Yeah, sa jelly. Kakarawat. Mauwin pa kaya. Ilan nga nito unang kayo? Wow! Sarap. Sarap. Ayaw sa aking ibigan. Kaya nga ayaw na ibigay, masarap. Tikman mo, ang sarap kasi. Based on which exhibit is Nandito na yung ata yung shark. each exhibit in the aquarium has its own unique Asin. Nag-create ng waves, tsunami. Paglaro ay ng mga bata. Punta tayo dun sa sharks. Belle, where's the shark? Oh. Go, 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 go! Oh, yeah. There you go. Picture Isabel! Oh. Oh, picture mo papa. Yeah, smile! Yeah, thank you, thank you. Yay, thank you. All done. Wow. Bye, thank you. Dali, 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 dali. Good to see you. Picture pa, picture pa. Okay, one more. One. Oh, thank you, love. One more picture, Dad. One more picture. 1, 2, 3, and yay! Papa, iba na ka mo. Dali na. Okay. Thank you. Yan. Siyempre, dapat dumaan talaga dito sa Toronto Sign. Kasi si Isabel, sleeping na. Napagod na. Yan. Sila mama. Yeah.